Andai taralbi ko barasimba akawasa agu barasimba miskin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Gyang ka iya pakisa ka o andai taralbi ko barasimba akawasa agu barasimba miskin. Na pakisa ya miyang gulula ko mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku mga sahaba niyan ridwanullahi alaihim. Mata ana susabagi ko mga sahaba may katitayan ko hadith Abi Dharr radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mata ana susabagi ko mga tao asiran sa mga muhajir ing pedo Nabi sallallahu alaihi wasallam pitero iran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah hay sug wallah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur mata ana miyaw na sumang ala itamok sang kutwa mga ala balas. Andi sabab yusalluna kama nusalli di siran di makasembayang sa lagi do dia mi di kapasembayang ati mga miskin wa yasumuna kama nasum gudi siran di makapamuasa sa lagi do dia mi di kapamuasa wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim di siran di makasasad ka kota mukiran di siran di makasasad ka kota mukiran kegirana kebegandiran sa mga miskin kegirana mapakamara di kairana gyung kota mga uripan na dia mi utukegas kami mga miskin. Tigu Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Di nyo nan diiteroa. Kabadi su Allah subhanahu wa ta'ala nabiyaluin yan rekan wagi yung kutwa syai'a makapsasad ka kanurun mambu. Upama nabigan kanunian mambu sa syai' makapsasad ka kanurun mambu. Barat yan. Yung tatar o Rasulullah, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Mata na tigina langwa tasbih na sadaqah. So kapingirong subhanallah na sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Nagusulangon na katakbir so kagiraw nga Allahu Akbar na sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah na so langwa tahmida so kapangiraw nga alhamdulillah na sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah nagusulangwa kagiraw sulangwa katuron sa la ilaha illallah na sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah nagusuka sugu sama pia nam kasedekah wa nahyun 'anil munkari sadaqah saka mo tumumbusuka sa parsamarata kasedekah wa fi bud'i ahadikum sadaqah nagusu kam bebangunin ka sawalay kum misis ka karumang ka na sadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr ya Rasulullah na upama na swisar kami na itunay niya ng kutwabay aginawanian ko karomanian misisian na upama nang balasan rao sa gyung utakap mabangunin niya no sa walay tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law wada'aha fi haram ay gada upama kas kanya na taguan niya sang kutwa haram akana alayhi fiha wizr abadi gyuto na kedusa rao upama kabadin sina upama ka babangunan niya sa walay gyung utak na banin karoma baru di kedusa fakadhalik nasaka mau tumambu upama kasian yang tagu sa gyung kutwa halal na pakakon mambusa balasian inus apagariakan miskin na sumanga niat tanu na kailangan na mapakatiulin tanu ging hadith gi amuri puri mi aloy tanuruna na apya gyung kutwa mapapakay so kan bubanguni ko karuman na mapapakay na apya gyung kutwa mapapakay na igir apini atan ka sa mapian niat pamana ayap niniat na kung saan kutwa dingga di kang bubanguni sa walay na angka maawat ko zina o di na angka babawata sa mga salih amapsimbayran sa Allah na pumula sa nga saging utagalabak ka oy na kailangan ng baloy tanu away sa apya so mapapakaya galabak na igir apini atan tanu sa esa bapa di tanurun ikang galabak ibarat na suat tanu ko Allah ibarat yan na komian tanu na piniat tanu ina tanukan ka antanaw makabubagres iku kapsembayang tanu sa luhur kapsembayang tanu sa asar nambala sa nga Allah subhanahu wa ta'ala sa ay pakuryang usen naging utakatero mga sa bagi ko mga ulama igira tigiran amyay ka so mga tao miyawrad kairang ko kadudunya upama na kiyaw na ang kairang ko kadudunya na panaman na maring kay kawan an kasiran mambuku kapagalungan amawri na amay pamang kading kakibag sa iko simba agyang kutwa malaitamok sa iko kapanasbih sa iko kasugusamapya pamana dan nakapakapambaga kayo sa iyong uta simba dan nakapakapambaga kayo sa iyong uta
khalq Allah subhanahu wa ta'ala parati Allah subhanahu wa ta'ala na miyangi buga kaniya sangkot wa kasasadka na gyutu manso dhalika fadlullah yu'tihi man yasha gyutu manso kakawasa i Allah subhanahu wa ta'ala kalbihan Allah subhanahu wa ta'ala ini begini nonton wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.